yakni benta jongga kubor la OneRaSP daga fatafat online shopping store. KHYC Molai Circle Hinin Kajanmi Jukalai Puteri Unaitung Aja Arpo Po Kajalam Presiden Uba dan Boklang Khadlingdo Ringkar Kajadan Lang Kibahaying Jing Kongkintilin Mary Umdor Keralai Banya Kendu DHS MI Dr. Amanwar Hagabede Bagajingja Shakantaj Banika Khulung Bat Kumjuru Kajing Kladno Ikhulung Ibarang Shukha Jing Kongkintilin Ibawana Containment Zone Kabla Ja Haka Arpo Praterik Unaitung Aja Arpo Haganish Das Hospital Nakaliang Kasenga Dawana Kasorkar Bakadewan Pelong Yakajing Tokit Banya Halor Kane Barban Siu compensation syakani ke long yang kabla kendu ikani ke jingja. Waktu jingdawa ki jongi kiba iwara akani ke jamit ke pemerintah ban pisno tolong ba kebuningkong kadai ba nakaliang kajong kesorkar ibu kejing dawa ba kinshim ya ka independent inquiry anika jing tokit punya lor jong punya jingja pot kunjuri ba kinshim ya ka bor ke jong ki ba kena ban ai kanu kanu kajing penstom kalor jong kita ba ibu dapat ke arpat kedai ba ibu jindawa kalong ba di ke compensation kedai benda ke ba nakaliang dok serkar untuk department nani kaneka jaka suma kalsium bahkan Bu Ahmad nak kita jauh ni kalau dia kebaik kedua dengan fungsi. Habi kran biwe ni kibahaying ida penpau kajing skosi halor kini kajing le juga Ganesh Das Hospital. Yang adap da kajing sosi ba ka Ganesh Das tam pediang I nadu ndre baje men stap haba I lalai tan la kada ba idan ha continence teni pa idap da kajing sangu ya ka HYC ka bal pen le ya kania ban pen pun bang Ganesh Das ban ajing yarap ba kin pediang ya ini ilong kemih. Hagani kecil keren kesengklai itu Bu Dr. Aman Ulaong ba menta kidang ap ika kaipot nak medical superintendent Jongka Hospital ba hadin belayo ikani kensa IT syaka sorkar ban le ya ke badan kam.